Tushokera obisi njeru ya ombudsman ni ruri kaunti-ine ya Meru rwari kiari mukaririte wayo Florence Kajuju na bangi baraba kario nibameneretie karikare kwithukira na kuratho kwandiki bante tukaita maandamano bakiwa mantu ya nikiutati na watho. Florence Kajuju mukaririte obisi ya uteterio tari antu baraba tioshumba ya ombudsman na tongorete kirururi na wambiri obisi ya kaunti-ine ya Meru bwambere buru na moro tuotethia antu baraba twira bainyeletwa na batioshumba buru mature na muno yanjira ya kuthia tera uma kimawatho. This report officially launched. Thank you very much. Twasukumite sana tutigira ofisi ya Meru ekurugorwa kigintu kirande ndaugite ndikona kanya kaga kuditira ngogende chairperson ngatigire nyani machiara ya commission ya kuyadene Meru County kwa wankwendo bwira rwari antu betu yara ndabwirire ya kuingika na kirauni kire yarwa kimutwe kwa wende tukumba kurugora ofisi ya ombudsman rware na it's the 7th branch office mwaka yoyo mweri wa muwanja na branch ya 7 kato dharimi ka ofisi ya dharimi na abu antu betu ba Meru ituburomba rero kethia we na malalamishi ukethira we kuthukirwa imuritingwa thirikari tafadhali iyo ofisi ne umbe otethwa ukethia kwe pension wa retire pension yekwitira uma iyo kibatwe tukethia twibutethia na twikuthiatira ugeta kuria mbeca urita ugongane kenda otethwi thirikari na yara yonde bukona yana thina ndene county yo ni twabutethia Nkulugi Kayuna urite baraba te komnya itumi kya utumira obisi ombudsman matura ne kujya kanya kao ka utumira obisi ya maturane muno kaunti-ine ya Meru nekenda kunye wingi bamamba kotine yara yationa kiota buru na magamba yamo yara ikakwa ke kotini inye yatina aje wikwa kotini no ntubatu turi commission to file it alternative dispute resolution kana mjire kwaraniria kenda butigete kotini ukethwa no buting ngugege the county government kana ni thirikari nene utina aje wicheroro kotini iyo ofisine tukomba weta mwandiko ku na wowe tukarende twaranirie tuone bora wo akiekwe komba kupatikana bungi Kayuna urite mungi kunyinya mamba kotini okaita nkuluki kuyukashekanya kako utumira obisi ya yeyo ombudsman kirithina yaini kenda batethuka ruwa na uma antu betu ba Meru bomba kuyakibatu no tututere akembecha badu twandiki thirikari kwa uriroke yakibatu tukethira tukitegera thina ira we nacio ti lazima uchiroro kotini baba inge batethera bena mbecha cheweta kotini cheweka mawakili wa ya ofisine twagutethia Kayuyu akeria mukaririte obisi ino na niteburu kumenira kwithuka kwandiki bantu tuimabisa bukaria kiutata na watho baiki barwene akeyanangirikana na mpithuko ya ruwa ya mwandiki umwe wanteto nteresha nakuru oria ututuro bwawe mwankathai kumania mpithuko iu mande kuradi na protest kana demonstration ituonete journalist baba ingi sana baumiete bakaumizwa thirikari na itukone nya journalist na Nakuru orarathirwe na bila byandigarerie na recreate inya uniform ya kuonania we ni andiki bwega press ende tukorie ni tonto askari bakuratha mwari yora na bakiona ni journalist na guchi identify kwa uba tukatu advise government no ndingo yetu ya kwira thirikari antu bari abaku demonstrate no to ni akio ba ni kanya ba demonstrate ngwetikia bokare ako ba skuma batethira inya bena bakirwa na babwe kana balike umira na journalist na baba na aki ya cover events kwa wende itukuwa ito itanairia ngwena Media Council of Kenya twina MOU arabu kona bukithukirwi thirikari iyo niki ofisi ya ombudsman no ndo twina inya kisheria ya ubuthetera na tukethia twibuthetera Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi.